Sampur jaibongan salajengipun. Kami panggil keempat tuan rumah. Ya. Siapa? Atas permintaan dari empat tuan rumah, nyuwun didampingi Bapak Kampung Muhammad R. Cak Selamat S, Bapak Karyono, sekalian Cak Herman beserta nyonya. Monggo Cak Sahid Putra, Arjun Putra, Cak Joni Masion, semoga Bapak Priu, Cak Nawasri bergabung. Caca Wahyudi, Bapak Lili, Sudiwana, Caca Apri, Kampung Muhammad, Cak Nawasri, Caca Selamat, Caca Sultan, Pak Karyono, Bapak Priyo, monggo jaipongan Mas Dion Sahid Putra, dung monggo rororerot. Ayo keplane zaman es lilin lep celep. Yoki maturatan maju ngijumnya sewa dua Mon arena ale seampun malam duta kira selaku boleh mon Athena tiga ampun lah seneng duta kira tiga aku boleh bintang api du kakak senyarapa du bintang angkele seratika maeka latako monajana bali serkabule jenterona bulan nompah Malaya Setagar Malabu Mere Jeterona Bulang Noro Atika Dujela bolong Kadung Neser Andina Ore Kakoda du kakak Pada besar Dia jajang sekar pote bola pengarte mungkin temon kejema tulah ngampar apa sesel serase pas serakela banget astina pasti serak lambangnya mata rampak nong comara oh dengan isenengin Tuhan Jukin raja kini lana jarana cek sadana pasisir
berseto rasri tasenale berombak ngapote to deraja angin angane sarang baparan atur nyeraki ate ta pencot malimor pikir sesusah sabat tahunan kenang-kenangan karisan ring-ring manja aduh tretan kenet labena apa boleh tertelasan katopan apa tanto tua muda juga depan padange kaya rino remulane sing awe-awe ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo sapa mangko sore zaman kebukur zaman pututan iso-iso rame-rame loro ramalan gambar kucing hatta kilo gambar hasian yang diputer bantu wong pinter Iya. iya Matur semanun atas penghormatanipun keempat serangkai diantaranya Cak Wahyudi beserta Bapak Lili Sudiwana Cak Apri yang sudah didampingi Bapak Kampung Muhammad Cak Nawasri Cak Selamat S Cak Arjun Putra Bapak Karyono Cak Herman dan kawan-kawan yang sudah tampil di panggung pagelaran.